perskap panjang-panjang. Ulele terkini. Nah, kita mau mereview spot jembatan Ulele. Oke, let's go. Jembatan biasa kita. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Itu ada jalo Bang. Abang Faiz. Kenapa? Nah, itu ada Hana, nggak ada Hana. Belum rezeki. Belum datang nampaknya. Sebelah sana ada juga Ulele terkini bersama Babang Faiz Ahzagaluh. Nah, itu di sini karena keseringan lempar nyangkut ke kabel listrik, sangat bahaya nih. Ya, lebih bagus diputuskan saja. Sepertinya belum datang ikan-ikan gudungnya. Wah, itu di sana dapat tuh. Dapat, Bang. Strike. Sana lagi ngumpul nih, Bang. Biasanya di sini Bang Ulil. Nah, itu dia. Dengan cara rintak ngaset. Mata kail lembut karena ikannya pada lembut. Om Hamid, siapa tahu kangen dengan Ulele terkini. Kompi air. Belum. Set. Nah, dapat. Oh, enggak. Nah, sekarang saya bisa mulai menonton. Ya, bawahnya pakai karet biar lentur. Bang Faiz. Ada angler kecil, bocil. Dia cuma main. Set, dapat. Oh, enggak, belum. Belum dapat. Main-main tapi disabar ikan. Dapat juga. Di sini merupakan pelabuhan ke Dedap, Pulau Aceh. Ini belum strike nih, strike satu lagi. Oke. Salam-salam buat Kang Boboy ke tengah laut ini. Kang Boboy.
angler Purwakarta. Banyak tuh sambaran kecil-kecil tuh. Di sini juga nih banyak nih. Nampak nggak kawan? Sini. Iya. Tuh. Ini pasti dapat nih. Sudah tidak pasti. Dapat. Wah, nggak dapat. Abang. Penampakan ikan tuh. Tuh. Dan penampakan pasti. Ubur-ubur itu, ubur-ubur kantas. Itu yang pink tuh ubur-ubur. Dia tangkap itu juga, dia tangkap ikan. Kayak plastik. Betul, itu ubur-ubur. Iya. Yang mau nyamber ya. Bahkan jaring. Tuh. Wah, besar tuh. Ini besar nih. Nampak nggak kawan? Tidak. Tuh. Oh itu. Nyamber dia. Tuh. Samber. Nih ya. Nih. Nampak nggak nih? Nyamber ikan. Oh, strike. Lembut sekali pantesan strike-nya. Set, aduh. Tak ada. Bang Ulil. Ada. Lihat aja nih. Ambil bikin video. Dan Tarpon kasih moncel-moncel aja. tarpon. Cumi nggak ada cumi? Mana yang ada lah. Ini banyak ikan budung nih. Cuman belum ada yang nyambar. Nampakan banyak kali. Ayo Kak. Nah, itu dapat lagi strike. Kamu aja. Mancing lagi. Siap. Ya, Bang Ulil. Mancing lagi. Siap. Bang Ulil. Strike nih. Kita nonton aja yang strike nih. Ngabuburang. Orang ngabuburit, ini ngabuburang. Langsung sambar. Strike lagi. Aduh. Pasang airnya ke sini. Ayo lah Kak. Oke. Sekali lagi ada yang strike. Jos gandos pokoknya. Kata anak Yal Medan. Salam buat anak Pak Yal anak Medan. Jos gandos. Meletos. Ada juga terkadang mancing. Semalam upload ya. Terkadang mancing. Besar nih. Tuh. Nampak nggak kawan? Ada sambaran ikan besar. Ikan budung besar. Ya, strike tuh. Banyak tuh, dapat banyak tuh. Nampak gak kawan? 1 2 3 4 1 2 3 panjang-panjang ya ikannya. Kan satu udang. Hah? Kan satu biji udang. Bukan, dia pakai bulu-bulu, bukan udang. Namanya kotrekan. Sabeki. Udah ayo. Bulu-bulu. Kotrekan sabeki bulu-bulu. Sabar, orang mancing tuh harus sabar.
Ih, padahal banyak nih penampakan sambaran ikan nih, banyak nih ya. Udah satu kali. Oh ya, Bang Faiz nih pemancing YouTube, jadi mancingnya di YouTube aja. Ayo bang, let's go bang. Dia ngajak mancing di depan kamera. Ya, mudah-mudahan berhasil. Di sana banyak tuh. Di sana banyak penampakan yang mancing. Di sini banyak ikan, cuman ya namanya rezeki kan lain-lain. Oke, ikannya panjang-panjang. Oh, ini penampakannya di sini. Banyak di penampakan tuh. Nah, dengan lembut ya, set 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 set. Itu dia caranya. Mana? Ini tuh banyak di penampakan. Penampakan. Anak Iya, ikan. banyak kali itu. Ini dapat nih. Ah, itu dia. 3 ekor. Strike, 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 strike. Ikan panjang-panjang ya. Oh, ikan perskap. Panjang-panjang. Perskap. Anak alu-alu mah. Kacang-kacang. Mas bang, mas bang, mas bang. Loncat. Awas abangnya. Boleh kepicit memang. Alu-alu banyak. Anak alu-alu banyak ali. Alu-alu. Nah, itu dia. Ada banyak nih ikan budung. Halu-halu, halu-halu, halu-halu. Ntar lagi ngumpul-ngumpul kalau ada imposter kalau di. Imposter? Apa tuh imposter? Bahasa apa tuh imposter? Imposter. Saya malah nggak tahu imposter. Gurita. Hah? Mana? Itu lagi manjat dinding. Ah, yang betul. Masa gurita manjat dinding? Itu. Abang nampak itu loh. Hah? Itu loh. Kepiting, bukan gurita. Apa? Gurita kadang. Set. Kalau kepiting mana bisa lawan? Ada perahu lewat. Orang jaring. Panjang-panjang ikannya, rupanya ikan alu-alu anaknya. Dia tuh kalau yang besar tuh sering memutuskan tali pancing giginya.